Life and Style. TOMTV की अखनब TV show Life and Style यंगबिरिबा viewers पुमनमक पुतराम नोकचरी ngasi ekhoi gi team na luxury ba mafam asi sangai parok da leiba The Giving Tree hariba mafam asi dani ngasi gi episode asida ekhoi na maroi ba misak amakhak unazaga tawri hariba personality asi at the very young age khoi gi film gi lamda khongda dona fidam ningai oiraba mana kaya amasu pubirak pangam khraba misak amakhak ni. Yes, he is a winner of 24 International Film Awards. Aduga mahak asi one of the youngest filmmaker amakaksu oibiri. Aikoi na ngasi unazaga dauriba personality asi Priyakanta Laishram. Stay tuned. Ihan hanba magtada Priyakanta ekhoi ki show Life and Style asida taram nokjari. Thank you so much. Thank you so much for having me. Ihan hanba magtada ekhoi na Priyakanta da from the whole team of TOMTV haiza batare. We wish you good luck and at the same time congratulations haiba wafam se thamzari maramdi countless number of awards at the young age tagi hauzaraga hauzik pawda tongan ba fidam ningai oraba manamay amama pubirakli ko. We are really proud to have you. Thank you. Tongan ba wahang mayam amadi laksage dug maroina Priyakanta gi short film sing feature film sing gi matang da naina dringai da hauzik matam se kamaina lenbiri how is your life going on hauzik se ai se Bachelors of Mass Media the graduation loi sinjare aduga ai se masters se advertising da tawrog advertising da chat sira haina tawramba adu amuka su graduation amuka su tawri ai se Bachelors of Arts da adu sociology da aduga sociology da masters tawraga exam gu masu khara tha ge na tawri aduga films side by side aina film se dum aina hana dagi tawr point ai independent filmmaking ne hai tare ko aina tawri ai commercial venture da changsin de aduna chahi ama da film ama tang taw ba haina adu ai adum su taw gani smaina tawraga su la aduna every year handak chahi gi decide taw ji so I say I latest film high dress best out ki film festival me am thazin bagi adugi chenthok chenjin tawri aduga adum ai gi education ga aduga kaino ga film se adum ai balance tawraga ngamna ba chatli hai tar ai mutakan ni biche ai se mo ka yo de pi ai oi biche ai ki mutakan ni biche nama jela kanu ko Nangi changsa fam lai ra hai ba wa fam do Nang asidi ai ngonda hanglan Som gi mai dubu kari leather na sabirake ai ko thado pigano ai yam lale mi pu makta ai yam lale ai khoi na mabu asuk musire ba asuk pamuri ba se manati kari khunga moi tara yam ware iche yam ware Oi, ibu ngeri ya? Nah, laga nu ko. Aisu, hana ki punsi da halapa pame. Adubo, karamna, kamdauna. Aina lai chukrabani sase. Thadok laga. Ai hana ki punsi da halaka dam bano hai budute. Ai ki pakum nei tre. Well, akhoi na tazaba matamda Priyakanta si mapalamda tame haina tazai ko so education sai masi kadai wai dagi haura aga mapalam gi karamba academy ai gi education se ai se class nursery dagi na class 8 fause tiny tots unique school tam jare dula lan imphal da leibodo duga ai class 9 and 10 se human resource development academy HRD da tawzare aduga class 11 12 sina ai Chandigarh da sector 35 school haina malai aduda ai arts lawraga psychology sociology aduda gidi computer science C++ C da kaino tawzare aduga ai se Mumbai da amuk Lala Lajpat Rai College of Commerce and Economics da Bachelors of Mass Media da graduation loi sinjare aduga hauzik se amuk Chandigarh da oina ai arts da amuk tawri sociology da ekhoi na sum thejanjaru ba matamda yengjaru ba matamda Priyakanta gi film sing se maroina taret nipan muksi masi socially based oi ba film nakta oi and they are very special ado
tongan ba genre sing touch tawdabida kari maramgi na Priyakantana sigumba film sida thawai haksang yawn hona birise kari maramgi oigani haibatu khangsake samna harba kanda we live in an increasingly mediated world ko aduga mayam na igona si question se tatana hange nang na kaidobagi independent filmmaking se chatlino nang commercial film kai gi tawdrino adu nang na sigi social issue based film adu dagi human cinema sigi genre se kai gi khalino haina hange ado aigi answer se yam simple haidi I get so much good from doing it si tawbadagi igona kana ba yam phange maramdi commercial film adu dagi di romantic comedy singumba sidi mayam na tawraga leire ko action gumba adu da social issue based films aina tawningi se kai no hanga khoi gi society sida social issue mayam am leiba mayam na touch photo daba adu numit kudingi de adum daily happenings ko gi daily life happenings adum thokpa ko adu mayam na touch tau daba adu lai di khanga mayam na suppress tawraga thamba puthokning daba topic adu dagi di kai haini numit kudingi adum thoga su mina wari yona sana badadi hangoiba topic adu namsil laga thambra haiba thamaga kana bra haiba di kana daba adu ne na akoi gi khudong thiba akoi gi society gi mangtharak bo oiba adu siguma pot mayam se aigi aingonda medium ama platform ama leiragadi aina adu singdo puthor pukhalaga mayamang da utpa pame bako aduine aduna aina je haizeri sin ai social issue based films se mayam na kaigino tawino hangkan tawbano hangba kanda I get so much good from doing it sidagi aingonda kana ba yamna fange maramdi aina khangam daba mayam amasu aina social issue based films tawge haiba kanda chumnagi just film gi script ama baraga adudagi film ama isam chamna namgi ba natabada ain hoji aigi I'm special film torpakanda na ina disabled theme oiriba adudagi the foul truth film da ina male sexual abuse child sexual assault male rape ki matang na tawbakan sida like mayam ama pa ba darkar oi adudagi di whole world sida sigi kamai lerige adudagi di statistics yeng ba darkar tai adumaina yam thijan ma khochan ba research kumba se anama thau tai aduna aigi oina di sigi film sing sumain tawbsidagi yam kana ba phangi haiba tar yam nungaizai aduga hauzik faubada leiriba tongan ba film sing sigi manung dagi haiba tare akoina tajaba matamdadi angang oringai dagi hauna dum film se mobile macha am paraga dum nambadi hauraki hai ko adu ihan hanba koigi short film se masi karambana oigadoriban te aina chahi 13 surapakanda mobile phone na film namaga haurakibane adu kanda di mobile phone na children film ahum namki adu su dum adu hauzik film gi pathap haidi film gi scale je tharaga yenguraga di angang na tawbani na matamdu ai chahi 13 tang sudangai ri adu script macham iraga angang mayam khomjalaga tawkibani adu film oina yenguraga di hauzik yengumba kanda di film ni haina singthana ba yaba what di oide adu dagi haurakibani adu thamkhraga aigi aina amuk ai comeback higher aina class 9 10 11 12 swaide le puraga 12 ki matungda amuk ai je film da amuk khongdarakpani adu da aigi ahanba higher it's not my choice in oir ni children film na tabada adu short film ni sin aina transgender da best toraga kyogi da bishe shuirem na act toraga ama pukhalaki sina ahanba oidoini ine churupumta hoi mai kwa senta hanangta tapigige masaksiga Sanathwa nangbu nupa dawna khara su tawba mina nangbu ubada nukna ningi ba karin naning ba phawri base nangna ne nupa mandabado adugini nangbu gyan khara su taro ne nangbo se nangi suru bhabado sida leire haima nangi suru bhabado sida leire ba kainu ne ine shibo ina oining dana oibrane atai film the foul truth space out isana feature tawjaba ko mayam mama lai I am special koigi kharagra thambiramu number matam okay aigi huziki ahanba it's not my choice film sina transgender homosexuality sida best tawba film am oire mam de koi LGBTQ community se yamna misinterpreted oiba adudagi di mayamna yamna misunderstood tawba community am oire ko aduna sigi matang da kai haini koina homosexuality adudagi di transgender leiriba sing se makoi na oige hair ko oiba natte makoi gi su life ama leiri ko adudagi mayamna moida suppress tawriba adudagi discrimination tawriba mayam sigi matang da ikoina kai haini real conflict adudagi di makoi gi punsi mahingdo pukhalakba film ama kakne adudagi it's not my choice adudagi aigi adugi matungda aina tawki bes I'm special haina docufiction film ama tawe sigi film sina mo kamain tawuno har kan koi differently abled oiba mi mayam lei ko haidi mayam di miyam katang manadaba mi mayam si mayam je mayam na seng na hairba kan mi na moi di soinai bane adu tawbane haina tati ba wa mayam haiba adu da moina tawba ngam
ngamdabra haibadi moina tawba ngambase mayam leiba because they are special ai film mamings I'm special tholis kai gino haiba kanda ai isagi mama se 2016 da laikidabane ma se amyotrophic lateral sclerosis haina koi Stephen Hawking haina scientist leibado ma amana naramba anaba duga chapmanai aduda mi lising amagi manungda amatang na naba anaba ne boko ma se horok famju leite aduga sigi cure su leite anaba se any mi mada horok pa yaiba aduna mama se ma se normal human being ama oiraga normal daily tasks tawrambadagi magi huziki amyotrophic lateral sclerosis nar amatungda disabled person oirak pa haibadi magi motor neuron disease oibanina magi loina sidar aga leng mga magtaba ngang mga magtaba adung mayam dudagi inspire su tawrok pa haidi mana wangang mangamde haina phamungda taraga leiramba matamduda ma wangang mangamdre chatpa ngamdre kem tawbang an hungda tarale matamduda ma se ekhoida ma ware haina wahaim pho hairam deba makoi will power and strength atu kyam na kalle ba ko adudagi di amana mu kaidoge haiba kanda aina Chandigarh 11 12 tamba kan sida aigi imanaba ma su chatpa ngamde ko wheelchair da tawraga aduga magi aim in life samaj IAS officer mo oiba pame aduga school adum la e ma commerce su lawre edu hotna ba se am kan ba ma chatpa ngamdre ma wheelchair da tonge adumaina hire ga su mangonda magi hotna ningbagi kaino ma leiba aduna disabled oiba person sing se akoi dagi heno hotna ba kal leba akoi di chumna normal human being amoina leiraga su akoi kaino ma katang tawda as ai ngasi adu nare adu tawre hairaga akoi se postpone tawna ba ko adum hotna ba procrastinate tawna ba adu makoi dadi adu gumado yaudana ka hain akoi ne moise mayam ga manadi hani intho ga thammaga su makoigi will power and strength da adubu utpoina aina huski docufiction film sida wari asengba amasung fiction oiba wari taruk samjanara huski I'm special film se tawe aduga next se aina who said boys can't wear makeup haina nupana kaidobugi makeup tawba yaroi doino haina aina video ama tawki adu sigi video sinong kamain tawuno haiba kanda aise class 11 12 car padwai dagi CC cream gumba sizina ba BB cream gumba sizina ba sigumba sidi makeup hai sidi aikoise ka haini isabugi look se enhance tawbugi sudum sizina adubu aikoigi society has we know we live in a very conservative society, right? Yamna conservative oiba society ne maram di nupa ne kainom tarogadi Manipuri da dum seng na hire kanda akoi dum asem wo haida dum haija ke ko homo dong tawre adu dong tawre sibu gera ne adu si transgender all aba ko la baina haiba adu ai yum da boda akoi papa mama hoi daga koi thangnari ba kayo lekai ne ni khangde adu ai friend circle ne ni khangde as kainom tawre da mamai da makeup sizina da khotana adu mai taroga yam ka hena kai haini limit ama cross tawre ba aham ba da di criticism adu gi judgment sing dil tawra me ba ko adu gi di certain point da di akoi da su hurt tawba yaur eba maram da di aina tawriba potsina kanamta da harm tawba nate haiba pot ama leidana aduna aikoina kai haini society da harm tawdragadi laiminariba kayo lekai adudagi society sida kemta kai dragadi mi amana masagi happiness fangnaba masagi confidence level hengatnaba sumain tawba kanda akaiba kemta leiti habduna aigi aingondagi inspiration lorog adui masakda aigumba mayam ama leiramne aina kaina online da sandu ego ai sumaina video manam dure aduna mi khara kauri sumaina real life da makeup season da banu pa kai dain tarokanda videos nam ki bane ba mayam gi awareness oina ba haina aduga da fall truth film sina amuk akoi aina ahma Manipur gi cover da uhi angang nupa macha ama makoi gi kayo lekai da makoi gi uncle amana rape tawe haina aduga masugumba cases sum aina khabar sum uba aduga adum khabar da su headline oidaba lai manungi kalam page taga yarok adum loisen kiba aduri swaina yengor kanda di on male female rape tagi adu female sexual assault lai se sidagi di male sexual assault ki sige case ne hena yamam meba nupi gi di adum highlight tawe adu nupa da hena male sexual assault tawroga su nupa gi di namsil laga thameba maram di kai gi no haiba kana koi society da nupa da adumain tawe haira di nangi image sokhini haina angang macha pi ngai mana chahi 3 4 3 3 surak podai dagi tawrok paduna chahi kun ipan su bauda imungi mi khatang da khoi gi khangna chana bana adum sumaina rape tawba sexual assault tawba mayam am lei banu pa macha desu adu anga nupa macha sina haidorok pa kan desu makhoi gi family sina nangi nupa macha ni nang adui wado mayam na tagragadi nang hayeng kamain char kan kayo lekai sin nang kamai hingdoino haibagi potu malak ponira admaina namsala thamgi beduna makhoi da chak pa khot pa je hengal aga makhoi gi mental space ta soglak pa haidi sina maram oiraga sum phumjala leirak paduna mioi bagi ka haini punsi da asau ba hai gedra pen da hai sumana sum phungal agadi asoiba nga ta oiridana adu sigi kese lai haba do pukhat laga mayam da aware oina ma tawjabane adu ai latest film hauzik film festival da yam copy thadok 3 film city space out haina sina amung panthung di kadai da haina su kawai ko Manipuri da sina drug addiction gi matang da ne akoina tin drug abuse se hauzik se kai haini
India da su pritibigi mafam sing ayamba teenagers sing series drug addiction dagi kaidobudagi ne khoi Manipur so yam ko aduna sigi film aduga mayam na film da drug addiction si amna misinterpret tawba kaino mo oeba drug addiction gi matang da drug abuse gi matang da film mayam ma laikre adu is film mayam sing da utli se drug abuse haiba ni sa khara ka paga dai moi addicted oire adudagi rehabilitation center amada thamuraga makhoi se pharaga tholaga natraga na anaba na naraga sigi ba adumain tawga da utleba addiction haiba process se yamna complicated oiba pot amani habado ai film se ule wari oina di pura haizer roige adubu punsida khwaidagi hana phanglakiba mana haigadra award haigadra ko masi gi matang da khoi gi harauba mikup to masi na hongna na ngasi amuktang ga share tawiram punsida khwaidagi award hana phangi pase ai hoji phogda kamaina explain tau doino khangde maramdi ai prepared oigi deba aina film na chang ki bas ai prepared oiga chang ki bana ai no jai jabo ai pi ngai dagi van da bu oiro school da bu oiro perform tau bas dum pang pani na aina mobile phone na film na pa hai ai film na magi ha nam gi bana teba akoi mobile phone ahan ba thok pa horok pa 2006 7 swai sida papa gi mobile phone se pair ai di wari iba sum pang pani na wari macha macha gi iraga ai gi laikai gi surrounding gi ang ai gi kai hai ni batchmate mayam do komjal laga film number horok ki bane ba adu kan da laiki draba akoi gi kaka sano hoji ithoi oi nam hai na mayam khangari actress gi baba se papa ga yamna close friend oirame aduna nongma ai gi film hojiki picture film macha yumna sum namjaba se kasano sina ure do kasano sina uraga ai se kaino nang angang se potential yam laine akoi baba se haren koi haren aduna kaino magi se ai hang screen macha am pura ke har akoi presentation go utpagi screen hairap macha ma laidana projector maga screen namga pore adukanda angang macha oini na ai di sum aina namjara akoi computer da yumda mayam ga sum yangmina na ba kain taw film ne dula kasano na numitu da screen sukang chawbam pu bi projector da kapa kandu da yam harauba phaugi award ki wato khro an hana yamna prepared oiraga lairudabani na adudagi di award se hana phangbase hojiki Nokia company na aingonda most talented kid award haibra ama piraki adu kana piraki adu awards ai hojik haiba do kayam haraugi haibase ai adum khanghaudre angang oiribani na kaino khangdana manam adum tausangre adun critics choice award ka lawirak pase basigi matang da di karamba short film da oigadoribano kari response kadi phangbirai adugi matang da su thambiu the first ever critics choice awards aina phangbase critics choice ki one the best actor critics phangbane ai is the Foul Truth film gi the phanggi bane the Foul Truth film gi the best actor critics phangbase mari oiramgani adumaina the Foul Truth film dagi hobane hai tare ngasai Priyakanta na su thambikhre ko isai sakpase as a part of the hobby ne na thambikhre ba do isai si karama makal gi isai gadi koi tabada nungai sai Manipuri gi isai sing oigadabra mapalam gi isai sing so dum enjoy tawbibra music se ai se atappa adom oina tai yam charang na base ta de loina na khoi gi acting gi khoi gi lam sida so khongda birabani na Priyakanta gi khwaidigi khoida jaba role model makti haizara roi gi mayam yam khrena sunga sai thambi khre ko karamba actor natraga actress khwaidigi pamjai masi matang khoi khangja hog pi ngai dagi yamna adum yengjaning pase chekamala saikhom ma se amna versatile oiba actor ne haina hainingi maramdi ngasi bo da ma su appreciate tau video ko mayam na haidi mayam na budi pamne adurga su ma chekamala se ma ngasi bo da ko mi film mayam se ma award amda phangi de aduma inam da tawbi gi de ba adu su mana magi kai haini career gi ending adoi da mana tawramba film aina samna hire ba kanda cuisine gi mami adu dagi di acid awan tha da pi tha doi ahum adagi mama do lai sabi do angau bi do adu dagi nate from the tero kangla karbar mayam na kai haini type cast tawra nang di adu saba pa I hire ga tawnar ma matam si da ko chekamla di mana venture tawram da ba mafam amta lairam de ba character coding mak se adapt taw ngamba adumain taw ngamba actor mo oiram hai tai aduga ma se kai haini akhoi gi Manipur da di criticism wat panara film critics wat panara film appreciation wat panara adu da film review gi chana bi haiba ban laite ko mi gi Hollywood Bollywood ta di film ma thol pa kanda actor bu sida bo oiga ra ma gi performance bu thagat poira film ma da actor du gi performance lo oiga di man next film da offer phangde adumain akhoi gi sumaina review culture laita bagi adu da gi di film appreciation wat panani khangde matam du da film je pangyang yang na chekam la se amna appreciate tau bigi da bra haina khale do ma se amna kaino oi aduga hoji ki dadi adum loina mak yeningi aduga cheton thoi su ya she is very influential aduga yumda khoi chak thong ba khot ba kai hobbies nga sai sai di myam thamre ko ai chak su thong em hai maram di ai yam ai chak thong yam hai maram di kai gino ai class 11 12 tagi ai se kaino da laire Chandigarh da chatpa horok pasi dagi di ai se school des hostel laita ba school oiba dagi ithan da sum lai kreba adu dagi 2012 tagi ithan da laik pasin ai hoji phau ithan da lai hoji suma pan da lai bani na aduga mi mayam da pan dagi lawra khotla yam chanai do ai thong bu thak pasi am pa me hoji
ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯨ ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯊꯣꯡꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯁꯦ ꯄ꯭रिꯌꯥꯀꯥꯟꯇ ꯆꯟꯗꯤꯒꯔꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯒ ꯃꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕꯤꯕꯒꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯪꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯤꯚ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ everything on your own ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯒꯤꯁꯨ ꯐꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯂꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯩꯁꯥ तानꯕꯒꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯟ ꯃꯥर्केटिंग इन्फ्लुएंसरꯒ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯔꯅꯤꯡꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯁꯣꯁꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯖꯩ ꯄ꯭रिꯌꯥꯀꯥꯟꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯤꯜꯝꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃ ꯌꯪꯒꯦꯁꯠ ꯐꯤꯜꯝꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯅꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯥꯗ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯒꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ 3 good qualities you deserve yourself ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ 3 good qualities would be ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯖꯠꯖꯃꯦꯟ ꯀꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯨ ꯁꯦꯠ ꯕꯣꯏꯁ ꯀꯥꯟꯅꯔ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗ ꯐꯥꯎꯜ ꯇ꯭ꯔꯨꯠꯀꯨꯝꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯀꯤꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯟꯠ ꯐꯤꯌꯔ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯖꯠꯖꯃꯦꯟ ꯀꯤꯗꯦ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯝꯇ ꯈꯟꯗे ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯇꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯦꯄꯅꯤꯡꯁ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯦꯜ ꯔꯦꯞꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇꯪꯅꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯗꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔꯅꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯤꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯤꯡꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯗꯤꯁꯁꯔꯇꯟ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯤꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯊꯇꯨꯅ ꯀꯟꯕꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯪꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯪꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯆꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯆꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯂꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭रिꯌꯥꯀꯥꯟꯇ ꯏꯐ ꯌꯦꯁ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯥꯖꯩ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯃꯔꯝ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯗꯒ ꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯆꯍꯤ 11, 12, 13 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯀꯥꯟꯇꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯗ ꯐꯥꯎꯜ ꯇ꯭ꯔꯨꯊ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯔꯦꯞ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯀꯦꯞ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯜ ꯔꯦꯞ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ each and every corner of the world da thoibani sigi angang machada sexual abuse tauba angang nupa machada nupana tauba adudagi di nupina su nupa da rape tauba lai adudagi di nupana nupa da rape tauba suguma mayam se thoini aduna suguma voices sing se aikoina tabiba mathau tai maramdi thoiba thaudok sibu namsala ka dobai thamdoino han aigi film se release toram dai da aino je haijabado mayam na film da sugeng yengdringai digi trailer khatang yeng bakanda Facebook da pura troll taudana sidi gay film ni hai gay oiba oidabaga kainoga sexual assault ka kenta mari leina deba du nupa gi kainom tauba haigadi sidi gay film ne transgender film ne haina hai to han misinterpreted oiba aduga
troll tawdana khotana tawri mayam se tawroi dabani akoina karigumba film ama thola pakan film sine udning ise kaino sige se tasengna society da thokpa pot ni hairaga di moina di nang phajadaba pot se kai doi putho ino haiba phajadaba pot tu neba putho kadabadi maram di phajadaba pot se sum namsilaga thammaga di kanana khangbi doino phajadaba pot sum namsilaga akoi sum mayam chapmana na lingjen manaraga phataba thabak do tawse haibra natraga na sumaina ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛ ꯈꯖꯤꯛ ꯄꯨꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯗ ꯐꯥꯎꯜ ꯇ꯭ꯔꯨꯠꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯠ ꯂꯤꯁ 600-700 ꯃꯦꯁꯦꯖꯦꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯁꯦꯖꯦꯁꯇꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯦꯟꯖꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤ ꯈꯪꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯨꯛ ꯂꯥꯎꯋꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯚꯔꯅꯥꯏꯠ ꯀꯩꯝꯇ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ each and every individual is responsible haininge maramdi individual level lagi aikoi isa isana khajik change purapaduna mayam pulap change purakadabane aduga aikoi hojik generation sina change pura hodragadi aikoi isa isana khatang responsible oi hodragadi samdokpada yam wani aduna hojik ki aikoi generation se aikoi citizens sing se loinamak hiram ama natraga amada socially responsible adudagi personally responsible oi haninge adu hojik pipeline da space out hariba feature film sin natabida top thabak sing da engage tawbiribra ai atopa engage kemta tawdri hojik di maram di film ama tawra ai gi aina haizabud independent filmmaking ni na ai gi PR tongana thamba nate ai gi distributor tongana label nate films gi aduna films e hek howdringai dagi ne pre production dagi na post production loigra matung adu dagi film screening tawriba mayam se aina thajan ba aina tawba adu dagi di aina hek tawba haid ai gi mi atopa assistant ama laitabani na isana loin tawjabani na aduna film ama da chahi ama se dum change aduna hojik space out ki atopa international film festival and national film festivals ka utkada basu lairi adugi thadok thajin tawri haitar अखोई हजिकी स्पेस आउट हारिबा फीचर फिल्म्स इकोई क्वेश्चन लगतरे मसी मतम चाही अमा लोरगा दुम रिलीज तवे हाबिबनिना हंदक की चाही से दम रिलीज तवगदब दि माले मसी इकोई क्वेश्चन लगतब माले को करम मतम द मयाम गी मफम द कोई येंग फंगहन बि गदौरिबन लास्ट ईयर की मे द नंबने अदुदगी हौजिक फो स्क्रीनिंग अदुम चथरी हाइतार अद मयाम द कोई येंग फंगहन दोइसि मसी मतम ऐसे चाही अमा लेरगा दुम थादोकपने अदुन हंदक की जून नत्रगा जुलाई दरि सोइदना ऑनलाइन द दुम थादोकपे मसी लाइफ एंड स्टाइल show se bu yeng biriba viewers singi mafam da Priyakanta na as a filmmaker amoina koi viewers singi mafam da pukning gi oiba wafam khadang share tawbiramo film ki sunatabida ai sai khatang ithanda ki sunatabida haidi aikoi hojik ke generation se isa na katang individual level lagi responsible oiba tam se maram di ai gi generation haiba tare ko ai gi age range si de lairiba adu aikoi na ahan sing si di yamna older generation oikraba sing si di aikoi na hojik kai haini social issues mayam adu dagi di aikoi hojik na nainariba hojik ti aikoi na internet ki world da hingabani na ko yamna mediated oiba world amadi hingabani na aikoi se yamna exposed tawraba generation amane haidi each and every information aikoi na taning tamda aikoina khangdaba udaba amta laitre aduna aikoina phangiba information mayam se amarom da aikoina yam thina kanaba beneficial oiba mong de sizinaba yai aduna hauji ki aikoi generation sina laushin ba yamba information lausin se aduga aikoi gi prithvi se each and every hiram khuding mak da hauji se yamna critical oiba condition amada laire ko maram di aikoi gi global warming oiro aduda gi social issues mayam se oiro sugma mayam se loina laibani na aduna aikoi gi generation sing se each and every one of us aikoi ji katang individual level lagi hotnaraga change tapna purak na buhat na minase natradi samdokpa yamna warani yam nungaizai Priyakanta ngasigi khoi special episode in life and style Priyakanta gi lifestyle aduga tungan ba social issue da based over film gi matang da su khana naina bagi matam pibiba ko adugi matik haraw phongtok chari tung da su Priyakanta gi oiba punsi da ko mai pak po oibi ko haibu afamase thamjage we thank you so much for giving us some time and wish you all the best. Thank you so much for having me once again. Thank you so much. Ngasigi oinadi matang asida life and style ge episode ten sunjage. See you in the next episode on Saturday. Till then, take care.